Чуваш кино студии хупнымай республикари кино прокат чепещихыны пучаты цапы машкан, шамраксен театр Ниева плана. Халаха фильмсим кадартны беперле хунда хали югерю ишнете ергелешень. Театр щене енбе тарашма пучлана дайынде. Ача юссе гайре, ана самокат мар, велосипед кирле. Ачасем вали чувашла кино самокат. Шешпілмеші яжерлі шамрықсын театрынже ешлегензем, хірзе гайзах илемлі фильмі кереші. Тіп геройзем ачасем. Шель булинди пирень хулара аджизем чувашла калашманны бе прех. Сайра хутраенде перик вижаджа калажащи таза чувашла ибрахамбр даенде аслызем убегев калашсах каймаспар. Сцена устызем театр жүменже шешпіл ятлы ача-бача театр школны ергелені. Унда жүреген шыбырланзем профессиялы артистім бебірле шак фильмра югеренешеде. Палаги бир шавдери хитрех калашмаспар халилхива гатраенде. Анжақта бренде бұратпар вара ешлене май и бир аджизем бебірле. Тада пирень пурнышра режиссер тубынже кинорежиссер Игорь Гаврилов. Шуты трамар адерха бірле аджабджазен киноне чувашла югерет пердезе. Сценарий дұрық пәдемеш бош, вуны жүлде аржин ачаба оның самокаджы давра бұлса ердейд. Кино югереген зем халлихе шыны картинын вартынлы хызене пәдембе хушмашы. Фильм чын бұрны шребегех пулса дұхмалы негына галашы. Унда выляган ачасен сценарий дұрық аша амышыде, кукашыбе куга мыжыде бұр. Дмитрий Михайлов самохран ача ашын сценарне калыплать. Заиледі ялда жура зависны чаваш ажи вырослада ергелі калашма білменде. Кунда тепсін арзенже ажазем, вуны жылге ажазем. Хамаза елзесін вуны жылда телевизор көріні вағытыра чавашла кино көріні бұлзасын. Мінлерек интереслі, мінлерек қызықлы бұлына бұл лече дезер шутладып қалінде. Шавымбада шак кино, шак фильм был. Пирін чаваш республикинже ажазем, ялзенже, хулазенже, халпидин умай ажазем чавашла білеші, чавашла вренеші. Манжутпа вазене был пиде интереслі пулать пул дезер шутладып. Самокат фильм кіске метрлы, шавықытрах пахата косықлы бұлмалла. Хышпір сценасыне ядарлы студирею кереші. Монтаж ішне вара шува жинже дұза бідермелі. Шкула жизене она шәне верене жүлін бұшламы жинже кытартма балартна. Чываш сингыларым вали Алексей Енейкин, Николай Семенов.